Palok kumba PI hapo social media YouTube Instagram kumtu ba kani ka jaka mo kani ka jaka ka internet ba ka umro ka bablu ba te ngiwan khana sini ban ngini saki laki jongki khmat bang ka blu shisha ne kamno kani ka te pet man ngin sai peni phi andang la po shapo jong ka te pala boro matan khada sanu chana jongi rap je anrezi te manta ngawan kai sen shapo sensa sutengah sini jawai mo is Jangkahil ngawan kai sini wan le vlogs khandian wan kai bot perlok mana bai rezi te kadon mo kapor ba haban le kai do bot perlok kadon kapor ba haban le kai tambat rezi du te mentang ngawan bot perlok te ini le kai saka wei ka jaka ta ka jaka kalong ka ba tanat ha habai I hapo social media yang tu te ngimtip kan long thik kum tu hapo balong hai ha ka dur bang I ne ha ka video bang I kan long thik kum tu ne tanat sisa ne am te dangyat enti menta pelok pe menta adon ngapai ni dos basa sini ini bahasa yalam mo yalam yang I lentang ngimtip le kalenti te ila su yalam na ini kan te perlok dalam sekolah na kamna danglit te bisa te perlok tang ngila poi ngila ya kalenti ka bajangai ba na du na po kumlingka sedu sini jawai sutengah Dev ni bakpai ha dei Saya kelinti setia. Ani bakpai ha. Pelok pet hang ni play dak jongki khmat ba kom kaya phet kamlong kam to hapo social media ka blue em pe hang ni ko kaya phet kalong dak garong te ngan persai phi mata kom bay tho kini ki ba sa sini sha ki than mo ki ong ba nadu man man step to pol sau baje man step hadu pra baje jam house lam te takata ko ro kan sakala te ngan su ong hi phi la dak piwan chane wana kapor ba Donald Trump khnang ba phio I kata ka jingplu jang long kataro kade ka long kataro ngayo song na ki nang song snon jang kani snon ki thu ba ki thu unta teng ni haban ne tunta hi te ki bla poi te thai yo kilap yo tu ba ka blue sisa te bawan ni menta te kalong ni pe kilai hi na ki jong hikmat kalong no